kuva mu butaka kugera mu modoka ugendamo no mu gikoni cyawe iwawe, kuva kuri kaburimbo dutambukaho, kuri lisansi dushyira mu modoka, kuri jet A y'indege, kugera kuri gaze y'iwawe mu rugo. Uru ni urugendo rw'ibi bita zahabu y'umukara cyangwa ibitoro kuva bicukuwe mu butaka. Mu gutegura iyi nkuru twifashishije amasoko atandukanye arimo n'urubuga rwa OPEC. Ibitoro ni iki? Giturukahe? Ibitoro ni umutungo kamere w'ingenzi cyane ku isi kubera uruhare gifite mu ngendo, inganda n'imibereho ya buri munsi y'abantu batuye isi. Ibitoro kandi bikomoka ku bisigazwa by'ibinyabuzima byabayeho mu myaka ya za miliyoni ishize ku butaka no mu nyanja. Abahanga mu bisigaramatongo bavuga ko nyuma y'imyaka ibihumbi n'ibihumbi biriya bisigazwa bihura n'ubushyuhe bwinshi n'igitutu kinini bigahinduka ibinyabutabire biba ari nk'amazi afashe y'umukara aba ari munsi y'inyanja cyangwa hasi cyane mu butaka kure y'inyanja. Amasoko y'ibitoro aba hehe? Amasoko y'ibitoro ku isi aboneka cyane cyane mu bice by'Iburasirazuba bwo hagati, ahavugwa ko haba ibikorwa byinshi bya muntu mu myaka ibihumbi myinshi cyane ishize. Aboneka kandi mu bindi bice bitandukanye by'isi. Akenshi abahanga mu bisigaramatongo bavuga ko byatuwe n'abantu ba kera cyane. Hanyuma se ibitoro bicukurwa gute? Habanza gukorwa ubushakashatsi aho bikekwa ko yabiri, bukorwa n'abahanga mu bumenyi bw'isi n'izindi siyanse zirimo n'ubutabire. Aho ibonetse ibimashini rutura byo gucukura cyane bizwi nka oil rigs bitangira akazi haba ku butaka cyangwa mu nyanja. Ibitoro bibisi bivanywe mu butaka biba ari ururenda rw'umukara rudashobora guhita rukoreshwa. Bihita bijyanwa mu nganda zizwi nka refineries zo kubitunganya. Ariko se bigenda gute mu nganda zibitunganya? Hakoreshwa inzira zirimo gucagaguramo. Iki ni cyo cyiciro cya mbere cyo gutandukanya ibice bigize igitoro: ibice biremereye, ibice by'umumaro muke n'ibice by'ingenzi. Ikindi gice gikurikiraho ni ugushyushya. Hashingiwe ku bushyuhe bya bitoro bicikamo ibice dutondekanyije hano duhereye ku biremereye tujya ku mwuka. Habanza kuvamo ibyitwa bitumen. Ibi ni ibitoro biremereye by'umukara bikoreshwa mu kubaka imihanda ya kaburimbo. Ikindi gikurikiraho ni heavy fuel oil. Ibi ni ibitoro bikurikiraho by'umukara kandi biremereye byifashishwa mu gutwara amato manini cyane y'imizigo. Ikindi gice kivamo ni mazutu cyangwa diesel. Iyi ikoreshwa muri moteri nini z'inganda z'imodoka na za moteri nini. Ikindi gice ni kerosene. Iyi ibamo amoko ya jet A yifashishwa mu gutwara indege. Ikindi gice ni lisansi cyangwa petroli, kugera ku mwuka wifashishwa mu nganda no mu bikorwa byo guteka LPG. Ibisigazwa bimwe muri uko gutunganya ibitoro ni plastike ikorwamo ibintu bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi.